ikaza hita disappearinga mbega sohoka muri church run uzi icyo akoze agutaye mu cyaha none nakuhungishije Imana genda uryame akakubwira ibintu byinshi wagasize dore wararirimbaga bagiye kukota banyose bakose uruwa mbere umugabo agatera ifi umusore nyuma musigaje amezi abiri akagira ate and before 2 months akabivamo 2 months to the wedding he leaves umwamburaje puff an arrow has hit you ukwiciye ubukwe ariko usohoye n'Imana mu buzima bwawe. It has killed your marriage and taken God out of your life. Umvijwe riza riravuga ngo waragasize. A voice is saying warapostize. You posted bose bagize gute? Everyone saw the ring. They all congratulated you. Mbibona buri munsi ntawe ugira aryo. Nobody does this. Everyone is showing. Wagira ngo nambavu zirimo. Twarabibonye. So nyuma yo kubibona umwamburaje kwa after showing the people an arrow umwanza agashaka tangira kuririmbira mu matwi uragasize barabibonye uzaca he ese ubundi buhunze gato jya Dubai and the enemy musubizo mubwira ngo ntaho njya ntaho ngiye ntaho munjira ubukwe burapfuye ariko sinapfuye the marriage is dead ubukwe burahagaze ariko Imana ifite undi mugambi my wedding has started umusore aragiye ariko iyi si yuzuye abakozi b'Imana benshi bazaza has left me but the world is full of so many servants of God. Refuse. Umwambi nuguhinguranya wihinguranya igicaniro. When an arrow strikes you, do not allow it to strike your altar. Umwanzi nakurasa umwambi ntujyane n'igicaniro. When the enemy shoots at you, do not allow that arrow to go to the altar. Nushobora kumva abagore badivorishije bigendana no gusenga. There are so many women that divorced and even their prayer life went. Nushobora kumva abakobwa nzi barongowe baririmbiraga Imana bakoraga protocol bijyana n'igicaniro pastor. Have no kongera korera Imana. There are so many utakiboneka ntabyo waruzi nakoze mariage. Many girls were wedded and even the altar went with the wedding and you ask them, why don't we see you singing? And she's like, I am mariage ihuriye he? What is the connection materaniro ihuriye he? Uwo n'umugisha wabonye ntabwo umugisha ugukura ku gicaniro ntabwo umugisha ukubuza gukorera Imana ntabwo umugisha ugushyira kure y'Imana. This is a blessing that God has given you. Do not allow the blessing to take you far away from God. Ese mama kutakiboneka ntabwo bizi ko nabyaye. Why don't we see you in church? Oh, I gave birth. Hariho nabajije kera afite umwana wa 7 months amezi 7 yatangiye no kujya mu kazi Susan 7 months baby turahura ko ntaguheruka muri church twarasenganaga ati pastor mfite umubebe I have a baby kitangaza kandi nabyaye nyuma ye ni nanjye wari wabwirije uwo munsi. It's me that had preached that day and I produced after she had produced. Ndamubwira nanjye wamenye ko nabyaye. Say, did you know that I also gave birth? He said, oh yeah. Akazi waragatangiye. Did you begin to work? He said, yes. Kutaza mu rusengero. Why don't you come to church? Mba ndimo ndonsa. I'm breastfeeding. Ntabwo umugabo wanje abikunda. My husband doesn't like the things. Nibyagute nadakunda nagakunda ko fete nsiga baby. He does not like the weekend nje gusenga. That I go to church. Niwajya gusenga. Does he go to church? Nawe tabirika kugira ngo twite kuri bebe. He does not go so we can take care of the baby. Nibigende gute? So what? Kugira ngo azakura tuzi. That he may grow up knowing. Yama ibisubizo nsigara mureba. She gave me answers and I looked at her. I was shocked. Kutakiza mu rusengero ntabwo uziko ntwite ifite amezi 5 n'igice. Why don't you come to church? I am pregnant 5 months down the road. They don't know that some of us will leave the pulpit and go to give birth. Take away those excuses. Take away those excuses. They are not connected to God. Imana n'Imana utararongorwa n'Imana wagonya akazi n'Imana utakabonye n'Imana mu bumana bwayo ntabwo ikorwaho. God is God
God in every situation. Whether you have a job or not, married or not, you have children or not, you're sick or not, He is God and nothing changes His status. ntabwo dukorera imana kubera ibyo yaduhaye. My God, ntabwo dukorera imana kubera imigisha yaduhaye. Dukorera imana tubifite, dukorera imana dushonje, dukorera imana tuza gusenga byagenze neza, tuza gusenga bitagenze neza. Ngirira ukwegereye, imana iri ukwayo irihariye. God is enough.